Nakon raspada bivšeg Sovjetskog saveza raspala se i moćna Crvena armija. Gro njenih snaga sada je u sastavu oružanih snaga Ruske federacije, koje se nalaze u fazi dubokog preobražaja i prilagođavanja novim kako unutrašnjim tako i spoljnim okolnostima. Ekipa televizije Beograd ima jedinstvenu priliku da pokaže neke elitne jedinice iz sastava ruskih oružanih snaga. Priču o ruskim oružanim snagama počinjemo u kabini ratnog aviona Suhoj 27, koji se nalazi u vazduhoplovnoj bazi Kubinka nedaleko od Moskve. Kao prioritetan zadatak Ruske federacije nakon raspada Sovjetskog saveza realizovano je vojno organizovanje prostora. Rusija je preuzela obavezu zbrinjavanja celokupnog vojnog potencijala bivšeg Sovjetskog saveza, čime je ostala respektivna svetska sila. No državno i vojno rukovodstvo Rusije našlo se pred ozbiljnim zadacima pregrupisavanja snaga i njihovog prilagođavanja novonastaloj političkoj situaciji. Podela oružanih snaga bivšeg Sovjetskog saveza nije izvedena dogovoreno i planski, već su novostvorene države praktično uzele ono što su stigle. Na sastanku zemalja zajednice nezavisnih država u Taškentu 1992. godine izvršena je preraspodela naoružanja i druge opreme bivšeg Sovjetskog saveza. Po tom sporazumu, evropske članice zajednice nezavisnih država trebalo bi da imaju oružane snage približno jačini bivših vojnih okruga. Oružane snage Rusije treba da broje oko 1.450.000 ljudi, 6.400 tenkova, 11.480 oklopnih transportera, 6.415 artiljerijskih oruđa, 3.450 borbenih aviona, 890 borbenih helikoptera. Proces sveobuhvatnih reformi oružanih snaga Ruske federacije koji u toku treba da bude realizovan po fazama do 2003. godine. Ruska armija se sastoji iz 5 vidova: raketnih jedinica strategijske namene, kopnene vojske, protivvazdušne odbrane, ratnog vazduhoplovstva i ratne mornarice. Bez obzira na ekonomske probleme ruske države koje preživljava i armija, modernizacija oružanih snaga se ne zapostavlja. To je najvidljivije u najelitnijem vidu vazduhoplovstvu. Vodeći ruski koncerni za proizvodnju borbenih aviona Mikojan i Suhoj stalno usavršavaju svoje modele aviona i sudeći po njihovim karakteristikama nalaze se u svetskom vrhu. U vazduhoplovno-pokaznom centru Kubinka baziraju razni tipovi vazduhoplova, od transportnih i borbenih aviona do transportnih i borbenih helikoptera. U okviru reforme oružanih snaga Ruske federacije i u ratnom vazduhoplovstvu je došlo do određenih promjena. Stvorene su komande, ranije je bila komanda vojno-transportne avijacije, a sada je formirana komanda frontovske avijacije i komanda rezervi za obuku kadrova. S obzirom da je ratno vazduhoplovstvo znatno smanjeno i komanda mora da se nalazi u jednim rukama, postavljen je zadatak da se dođe do operativnog rješenja. U okviru reorganizacije prošle godine je formirana komanda frontovske avijacije, a meni je povereno da njome komanduje. U svetu, na zapadu i u Rusiji približno je jednak nivo razvoja vazduhoplovne industrije. Zapad nas nekoliko nadmašuje u radioelektronici, ali sada na posljednjim tipovima aviona mi smo se u tome izjednačili sa njima. U oružju praktično nemaju prednost, ni u avionima, a avioni MiG-29 i Su-27, posebno po svojim letnim karakteristikama, nemaju premca u svetu. To vam govorim jer sam imao prilike da letim na avionima Tornado, Mirage F-1C, Mirage 2000, F-18, F-16. Piloti su na zapadu krišom izvodili školske vazdušne borbe, tako da nas postave u nepovoljan položaj, ali su se i iz tog položaja naši piloti izvlačili i posle jednog i po maksimalno 2 zaokreta. Avioni MiG-29 ili Su-27 već bi se našli iza repa modernih američkih aviona F-16 i F-15. Современных американских самолетах F-16 или F-15. Avioni MiG i Suhoj imaju izvanredne letne osobine. Jedini su avioni na svetu kojima čvrstoća konstrukcije omogućava da izvedu najsloženije figure, zvono i kobru.
vreme naše posete vazduhoplovnoj bazi Kubinka domaćini su specijalno za gledaoce televizije Beograd odlučili da nam pokažu mogućnosti aviona MiG-29 i Suhoj 27 kao i Suhoj 25 u vazduhu. Avioni MiG-29 i Su-27 radili su poletanje na forsažnom režimu, to je s punom snagom, pojedinačnoj trojci izvodili petlju i Imelman, forsirani zaokret, bure valjak, demonstrirali let minimalnom brzinom iz koje su prelazili u vertikalno penjanje izvodeći penjući valjak, a nakon toga petlju, leđni let na minimalnoj visini od 50 metara i kose manevre u grupi sa izvučenim stajnim trapom i zakrivcima. Sve to pokazuje da su manevarske osobine ovih aviona izvanredne i da im s pravom pripada vodeće mesto u svetu. Takvi manevri su u bliskoj manevarskoj vazdušnoj borbi od presudnog značaja jer omogućavaju pilotu da sa svojim avionom uđe u zadnju polusferu protivničkog aviona i stvori povoljne uslove za otvaranje vatre. Poređenja radi minimalni prečnik zaokret aviona Su-27 je 400 metara, MiG-29M 440 metara, što nijedan avion do sada nije postigao. Američki F-18, na primjer, i francuski Rafale imaju preko 600 metara prečnik zaokreta. Akro grupa Striži na avionima tipa MiG-29 priprema se za demonstrativni let. Pokazat će se karakteristike i manevarske mogućnosti aviona MiG-29 u vazduhu. Piloti su veoma mladi, ali izuzetno iskusni i među najboljima na svetu. Akro grupa Striži radi u sastavu 4, 6 i 9 aviona. Svoju veštinu našoj ekipi su pokazale dve grupe od 6 i 4 aviona. Striži besprekorno izvode manevre u grupi bez ijedne greške, a naročito je impresivna figura bure valja koju izvodi grupa od 4 aviona, kao i razlaz grupe. Nam prihodilось na vizitah družbe. Imali smo prilike da u toku prijateljskih poseta izvodimo manevarske borbe u vazduhu nad aerodromima sa F-16, Miražem, MiG-om 29. MiG-29 se dobro pokazao, a na momente je bio znatno bolji od F-16 i posebno Miraža 2000. Ovaj avion je vrlo pogodan za pilotiranje u grupi. On omogućava da se avioni približe na sasvim mala rastojanja, praktično na 20 do 30 cm od aviona koji leti na čelu. Ima mali radijus zaokreta, a to će nam u perspektivi omogućiti da uvežbamo još atraktivnije akrobacije. Što se tiče novog lovačkog aparata MiG-29M, to je avion sa znatno povećanim mogućnostima u odnosu na MiG-29. Prvo, on nosi više goriva i leti do 3000 km, dok MiG-29 sa 3 dodatna rezervoara leti do 2100 km, MiG-29M sa jednim dostiže 3000 km. Летает на дальность до 3000 километров. Если сравнить МиГ-29, он летает с 3 подвесными баками, это до 2100 километров. Предельная дальность. А МиГ-29 ima snažnije naoružanje i bolje manevarske mogućnosti. Uveden je sistem za daljinsko upravljanje avionom, što omogućava da se izvrši rezervacija kanala, što jest, ako otkaže upravljanje na jednom kanalu, ostaju još 4 kanala. Proširene su mu mogućnosti kada se radi o raketnom naoružanju. Letne karakteristike poznatog ubice tenkova aviona Su-25 pokazali su nam pripadnici Akro grupe Nebeski gusari. Taj avion, mada je lovac bombarder namenjen za protivoklopnu borbu, besprekorno izvodi manevre u vazduhu. Akro grupa Nebeski gusari ima jednu neobičnost. Vi ste jedina žena na svetu koja je pilot u jednoj Akroj grupi. Posao kojim se bavite je veoma težak. Kako uspevate da obavite taj posao?
Za sada sam jedina žena pilot u akrogrupi kod nas u Rusiji. Smatram da ako u čitavom svetu postoje takve grupe, onda i u našoj zemlji mora da postoji. Često se postavlja pitanje kako žena može da leti na takvom avionu. Može ako je ona u stanju da nosi sav teret porodice, onda je ona sasvim u stanju da konkuriše muškarcima na ovakvoj tehnici. Avion Su-27 je svakako na prvom mestu među borbenim avionima, pre svega po izuzetno uskim manevrima po horizontali i vertikali. Taj avion pri brzini do 500 km u bliskoj borbi bolji od svih dosad proizvedenih aviona i praktično je neuhvatljiv. Na Su-27 je letao... Već 5 godina letim na Su-27. Želim da kažem da je to dobar avion. Pre toga sam leteo na MiG-21, MiG-29. Imao sam prilike da letim na F-16 i Miražu 2000. U poređenju sa ovim avionima smatram da je, što se tiče aerodinamičnosti, to najuspešnija modifikacija i najuspešniji avion. Po profesionalnim kvalitetima to je danas najbolji avion lovac na svetu, koji je pogodan za blisku manevarsku borbu, a i za presretanje na velikim daljinama. Avion ima visoke manevarske karakteristike. Sem toga, on ima nešto što je oduvek nedostajalo lovačkoj avijaciji, veliki dolet. Praktično, radijus leta ovog aviona je 2 puta veći bez dodatnih rezervoara od drugih aviona tog tipa. Taktički radijus этого самолета. Avion posjeduje moćnije naoružanje, velike manevarske sposobnosti, u stanju je da leti sa velikim preopterećenjem bez gubitaka brzine, a radijus zaokreta mu je veoma mali, 350 metara. Sposoben letati s visokim перегрузками bez потери скорости. Маленький радиус разворота. Pri izvođenju vertikalnih figura u stanju je da leti uzlaznom linijom praktično bez gubitka brzine. Этот самолет позволяет выполнять восходящие фигуры без потери скорости практически. U vazduhoplovnoj bazi Kubinka imali smo prilike da vidimo novo univerzalno pilotsko delo koje izvršava 3 funkcije. To delo